Evo kako je izgledala moja današnja nabavka i ovo je većina namirnica koje ja kupujem u danima posta, skoro svaki put kad odem u kupovinu. Uzela sam tortilje, one su odlične jer ću sigurno praviti mnogo vrepova, super su mi i zapravo ću danas od većine ovih sastojaka da napravim jedan veggie wrap, tako da pogledajte sljedeći video, sigurno ću objaviti recept. Uzela sam kukuruz šećerac, ovaj vege namaz, očekujem da mi on bude kao neka zamena za pavlaku ili krem sir, nisam ga do sad probala, pa ako ste probali pišite mi vaše utiske. Uzela sam i ovaj neki super smoothie, nešto mi se nije dalo danas da pravim smoothie, da prljam gomilu posuđa, tako da sam i njega uzela da probam. Tofu sir kao odlična zamena, odnosno odličan izvor biljnih proteina u danima posta. Uzela sam i avokado, samo zato što je bio snižen, a inače je zelen, kao što možete da vidite, ali odličan način da vam avokado brzo sazri je da ga držite negdje na suncu ili na sobnoj temperaturi ili još bolje učini sa bananama, što ću i ja uraditi. Uzela sam ove postne testenine, sigurno ću spremati dosta testenina na 1001 način. Plavi patliđan koji je odličan za mene, ja ga baš volim kao zamenu za meso i uz meso. Krastavac za salatu. Uzela sam borovnice, dosta začina, ovdje imam so, beli luk u prahu, neke ljuspice čilija, biber i cimet i naravno neizostavna zelena salata. Od većine ovih sastojaka ću praviti mnogo postnih recepata koje ću deliti sa vama u narednim danima, zato obavezno zapratite Kutak ukusa da ne propustite ni jedan novi recept.